He video hian in news ngai nom tak news hot zual news langsar zual kan react don ani angai nom viawang ma se chu mi ma chonin Mulen prince kan en lokang enge ni te reng he mi te ho hi o heu ava sial mel ve hei chu Mulen prince your one stop printing solution ching aveng heavy hi kan mu na chan cheu chu Mulen prince a hian in t-shirt ani emo no ani emo zipper bottle mouse pad sticker citation hey engki man print thei ve kan ni hey calendar te lompui na citation te badge te chon nowa maka te chonin hey medal ate print thei lo pui pon nei lo an ni hi Mulen prince tin an Instagram page ti hin oma in no door ve theu don ni ti kha kan ron soi ma sa ani letuna chunin news kan reaction toang he kan chief minister hian in Instagram page ha voina khanin minister pu f rodin lian chan PNE le printing and stationery department review meeting kan nei atia kumkal ta te a bill pek lai awanga poisa choi za chu rupees 22 crore te hen ron tar lang kau mai ani kum sang hi som pakwatanga sang hi som hi akhanin noi zali somni pali kan lo choi bela ni oma Mizoram sarkar hian sang hi somni pakhata khanin nuai zali pakhat kan choi bela sang hi somni pakhat hi ni khanin nuai zathum somli pariat kan choi bela sang hi somni pani ni thuma nuai zanga som pasari choi tam choi bel tam to ve choni kum sang hi somni pathum sang hi somni palia bilpek tlaya wanga an poisa choi za chu nuai zanga som pathum ani ta ani chuanin hei ZPM an ron sarkara kalphung thar mi pui sarkar tin an in zuara an ron sarkara kum sang hi somni pali sang hi somni panga chunga bil pek that wanga loman kan mu chu cheng nuai za aron ti dai mai ani mitam tak po hian kan vote so le chu that's actually awesome not gonna lie aron tini whatsapp trong ten lom thuan ron shil to vel ni hethil hi chu aropi khop mai hethil hi chu inti tha a fucking phua chu wang chuanin a big round of applause kalphung thar mi pui sarkar hetiang hianin mun sanga fil sanga sector sanga tran la zel ula Mizoram hian mason na kan modu kan ti to kha khami khan news pakhat na chuni se chief minister ten thok thae ama ero chu hei hi anile ta ani mun phia seng hun na in tran meka sarkarin ruam manna ala siam fel lo awangin kut na thok tu ten an rem hriat danin mun phia an thal hei hi chu deu hlek ve to tan ani achan chuni kum sang hi somni pali January February March ha po khan mun phi awang khanin kan boy ani social media te po tru lo de win ke ni te po thil kan zir pha hei tu na po kum sang hi somni panga ni to ana kum kan nga kan tia hei kumina hianin ruam man na an la siam fel lo tleta February ni khata hian mo hetiang hi ani le don chuan kumina hian ZPM te chu an mani in soyangin anom lo in soilo dana om ti title an lo pek thin kha opposition ten ani na chena om thei don ani chuwang chonin kan sarkar te po intran angai tran inla kangai DD news a hianin kolasi February ni khat sang ni somni panga munphia seng huna intran le mek lain munphia le tura sarkar in ruam manna ala siam fel lo awangin kunha thok tu ten anrem hre danin munphia an thal tran munphia thaddu na mun kolasi district am munphia huan siam ma eizong chung ko tam tak chuan namdang sumdong ten hena an munphia te an thal thrina kumina tan munphia seng huna intran le mek lain Mizoram sarkarin kumina tangin munphia leidan tu ruam manna siama se sarkar ruam manna ataka kalpui thei alani lawa wangin kolasi district am munphia huan siam tu te chuan anrem chan dan angle kumdanga an kalphung thin angin an munphia te an thal tran meka tundin huna munphia hi an thal na huna zirin ashing ke zi khat cheng somni panga tanga cheng somthum panga te ani mek ani munphia te hi sumdong khar chongten ashal tu te rem chan na mun kongpui kama te lei khomin then khatin namdang sumdong hne na te an thal chong le a heiba ka hian namdang sumdong ten amhun an lei sakten ombok ani hetianga state pona thal chuak tur hian forest department chuan administrative church munphia ke zi khat zera cheng khat an lo lak sak ve bok ani hele ruam manna ala siam fel ri lo dewa chuwang chonin ZPM sarkar te po intranai nakina budget session deron omle don assembly session te po khanga khanin opposition hoten tia kutjung chala tia in kok pewa anron ti le ngam si cheu chonin nangma ni lama po in mo phurna in hlen tok lo kha ani theina lai kha a om ve don tatlet mai ani chuwang chonin nikum lama po nakuma chona dikvek tawang intia kumina henin a dikvek
tura ke ni chuanin kan lo be sei ani neutral ri ru putak te chon kan lo be sei ni ti kha khami kha news pani na kan riak thei chu ni se SEC State Election Commission Mizoramin Minister pani puwan lal hanale pulun hinglo mar putete mar te chu in soifia turin aron tile mau mai ani beng varna thulak na ina tarlan danin MNF in VC le LC in thantura tana election model code of conduct MCC bots hian punakal zela State Election Committee chuan minister pani hi show cause notice pe hin February ni thum sang hi somni pangama in soifia turin ariatir anin soifia na azirin man lak chun zomang MNF chuan puwan lal hlan hi MCC bots hia minister office atanga campaign an puwa pulang hinglo mar chu abial aizol west to a local council candidate ko khom tumin model code of conduct bots hia an bial tan sarkar machopte puang zara an pu thungani omzia chu Mizoram State Election Commission hianin in soifia turin avatingo theilowa puwan lal hlanale pulang hinglo mar te po hi pu tu wan amani donga pu tu kan ti chuanin tu dang ni lowin the one and only MNF ta khanin nan lo fa pu ni na lang ani hey bengwarna.com chon in ron zia kamo chuwan chot MNF in an pu Mizoram State Election Commission in soifia turin atita ani heng an pu na te hi thudik ani chuanin azia lo hleanga amai ro chu intimol phodu wangle vote lak hek na hetianga news siam du hrim hrim pu an ni ro chuanin MNF lampang te po unethical an che ethical lo hle ti na ani thayang khati zong kha hanile phot mai se in soifian nuwa te kan la react chun zom leang chu hemi news bi khe chu ti chunin kan les de minister pulal hinglo wa mar chon in New Delhi Union Skill Development Minister Jayan Chowdhury moin Mizoram malak na le mamote asoipui ani kumin kati tun charma ZPM an chief minister te kan minister te hi central lama khwanin an tlatum big riawanga lan nalai hi omveya achan chu BJP ne na anin zom ruk wampo ani in ka hre chuang lawa ke ma chuan anin zom rupon ka hrelawa ma se pu tu chun omrenga khami kha chumo empo ni se ke mana an tlatum nia ka ngai vedana chuanin khulam te po khwanin tun truma kan chief minister te kan minister te hi chu an lo ngai poimo big deuh hianin ka hria ani achan chu kan chief minister hi IPS pachal khani ve miawa khawang khanin vai ho hi chuanin officer lian civil service alu thei hrim hrim hi chu an za mani an chung ena sar ti vekani to mai ani po ni se chumi awang te po chu ani mai thei ani chuwan chuanin putete mar pona kuta Delhi azuk zinna Mizoram mamote malak na le amamote azuk soipui po hianin kongro thui tak azuk sunge in ring le phot meila kan ring sualu tuklo mai thei ani pulang hinglo mar chuanin tenghin azuk soita anin koma hemi Mizoram min malak mekte Mizo thalai de tuina le thiam zong pani ski le sports suifin thei dan tur omchung changa SSC ho tu te ne an indor mek thule February thachunga Mizoram meeting ne an tum thute union minister chuanin Mizoram les de minister malak na chu tha ati thule puyen huam thute ama po march tha Mizoram zina tum thute putete mar hi alo hrilani a tha don khop mai heti ani chumo putete mar po azuk zin lok le tura ngai phot mayang ani hi an minister tezinga chuanin a thaberte katilo theilo ani ti chuanin hei MNYF lampang in chui ngai an titlat maya Mizoram State Election Commission apo khanin MNF lampang khanin putete male puwan lalna kha anlo complain ani oma tuna MNF thalai te chuanin chui chian ngai an tin tia MNF thalai te hi engtinga kan han tiang thu tak de wala khin har verewan mani hing po ni se MNF thalai te chuanin thu chu siamin chief minister Lalduhoma USA atlo truma US President Lifetime Achievement Award dong anga ama social media platform kaltanga khovel mi pui hriata official a puan zarle anwa delete no re le chungchangte hi chu ma thil ataka petu te hi tu te nge an ni chia te US President Official Award adon nia soi chungchang te Home Ministry le Foreign Ministry ten danangin an hriat puyem ti te le akai hnoi tul dang te an chui chiang mek ti tar langin hemi chungchanga thudik hria chuan min hril thei renge an tiani chiang zoka thudik alan chho theina na tul chuan national media example atan Republic TV, Times Now, Northeast TV etc kaltanga soiho na po rot ani tur tu thar langin MNF thalai te chuan Washington DC Indian Embassy le White House po biak kan tumang US President choi moina nia asoi an Chief Minister za takin adon dan le hladani dan hi arei tultula amak kan ti tultul ti in
mizo mi puin thudik kan hriat nge yangai nin an tar langani he thili ka ngai ve dana chuan mo local council village council in thana omdona chu wang chuan in man mi to kha an ron thar tho vele mai ni in ka MNF thalai te hi chuan a chan chu kum khat don pon ni lo mai the thatam tak chung khanin an du chuan hemi news hi an ron thar tho thei lu tukani du chuan in an ron soi chuak le thei soi chu na hun an nga lutuk ma se tuna local council village council in than boruak aron om chawa chia engwangin nge hemi issue hi an ron phor le kan ti chuanin boruak siam an tumte po ani mai thei asin chu wang chuan hetianga chui chian anga en ti MNF thalai te na an ron chhop chu taka hi chu alim ka ti lo chui chiang se a tha thowa ma se a timing ate hi nga tinge hemi local council te village council in than om don haya hetiang boruak khen an ron siam kan ti chuan nang ni pon in hrethiam mai ome hei chu mi ani leng lo tan chon a hrethiam thei vekani MZP in son ngal turin an phut ani MZP headquarters mami chuanin nizana khanin GNV school luangpola an principal gopal verma le PT miss assessing chu in son ngal turin an tia GNV thok tura Hmar an lak mizonu chu nimin khan an principal chuan chan le wang omlowa ban ne an hriat awangin mamit MZP roi tu te chu GNV an kal hala mamit police le magistrate po rang takin an kal ve hala boina so sang lowin an trin thei ani GNV school a hianin SDCP Grace lalrem digi silo howin soi ho na nei hala ni ya ban an tumtak mizo chuan thil thlen dan soifia a soidanin PT miss hian hostel chu pon lama akal khum thrina tunhai lir hinga khan an manga van le tan chuana omlo wangin kal khum to lo tura ati hnuwa po ala kal khum zel mai ba ka a phone thei ngai si lo wangin tala an da bawani PTMC principal hena azwal ko hnuwa mizo no hi bang tura hre tirani mamit MZP hian principal le PTMC PT ti hinge amzia ka hre lo milo shil fe te comment section a han PTMC arang thei ang bera son hal turan ti chu magistrate kalte hianin chairman district borsap hena lo thlen an tiama wangin ni zandar somle chan ve khan an trin dar thei ani MZP lam hian JNV school a hian chi le chi in thierna a om thin thu soin voitam an kalthin to thu an soya hei po hi are theinan malang hal turin thu nei tu te an thril halani tenga mizoram chunga namdang ina chi le chi in thler an ron tianga a tiang zong an ron ti hi chonin ke chu ngai dan ni lowa eng po ni se namdang le mizo ina boina an nei to chuanin mizo kha adika mo diklowe mo mizo bur khani top mai ni ke ma chumo chu wang chuanin hetianga namdang ina mizoram chunga hetianga thilan ron ti hi chu adiklawani ka ti top mai tiang chui chiang lo mo hetiang ani to hrim chuanin ke chu ka heti ta izel le khati zong kha tun trum atana kan news react thei chuania kan news kan react ka la ka hanin vai tong in che chuanin ka vai thenom om te so an beng cheng ve hle an hlim ve thin hle ni ti khamilo hriat sak don yo ti chuanin Mulen prints te hian in t-shirt mark zipper bottle mousepad sticker citation engkim an print hei vekani hei hian IG page ania hei in huang hianin calendar te citation te batch te mark te chuanin hei thil tar moi ang chi te in nei lom puina te chuanin go medal te ti he print hei lo pon nei lo hei pena takngil te pon lo print hei ani hi a tha rem khop mai t-shirt ta te pon lo print hei hei pol t-shirt ang te po print hei vek don hi ti chuanin an mani biak po theina tur number hi 8794576673 le 9436386880 te hianin Mulen prints te hi an biak po theini ti kha kan lo hre theu don yo video la kai nin hule theu don ya